Oh my god! Wow! Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kakak. Kali ini bantu kakak yuk kasih buah-buahan ke keluarga Upin Ipin. Ayo, let's go. Nyam 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 nyam. Widih, Tok Dalang makan buah durian berubah jadi Batman teman-teman. Hebat. Nyam 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 nyam. Wah, Upin makan buah pisang berubah jadi boboiboy daun. Keren. Aku boboiboy daun. Maaf pakcik, saya jatuh tadi. Kepala saya benjol lah. Balik ke pangkal jalan. Lantaran kau. Itulah daun kupas dan kecil. Nyam 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 nyam. Wadidaw, Opa makan buah manggis berubah jadi Ultraman teman-teman. Nyam 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 nyam. Wah, hebat teman-teman. Ipin makan buah rambutan berubah jadi boboiboy api. Ayah, jom kita kabur. Bola api maksimum. Nyam 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 nyam. Wadidaw teman-teman, Kak Ros makan buah mangga berubah jadi Power Ranger warna kuning. Oke teman-teman, sampai ketemu video selanjutnya ya. Dadah.